yari akikwe imunogu ni tondu zava twanahenio na nituhenetio o kuigana kwina homu iraigire iroka gucainithio irero horo wa murandi guitirirwo mai na tutiithitwo mucemanio twirwo atiriri homu ucio muracainai ni undu wa mai murareherwo kana mai murareherwo kana mbia muraheo na micemani iretanwo kwihithitwo nie ndigathi kurio kiuria na korwo kumurathi ni urahingwo ri nie twiri arahinga tureherwo giki tondu Ngai akirira muthenya araikirwo tu no pia kuvinga muradi bila sababu na hakuna lolote na ni thirikari twende na kiri atongorie thamani twakiirwo kioro kina miaka nenda rudi kana kire kia meyo kia yogo kaya kirogia amuke wakwa ne wagetingitete agikirikia no gitirigia thio no kiutotire atiriri nitucaine haha tuhingure kioro kiu no nitucaine tuvinge muradi niki andu itu tutiukire rora tauni ya Nabagaba ndina ruo nayo tauni ya Nabagaba umothe ya mudi yesere ukora mitaro ihingite na mutongoria aragerera hau utuko na muthenya kana tiguo kaiburi etahura kia haria nakoma itotiga yuri mona wana andu sabasaba twali sinana bana ninataka maendeleo ni haki yangu kupewa maji ama sio ni haki yako hata health katiba tulipitisha kwani ndio hotokiria wewe neno kamerere nekoro kamerere we musia akiva ni ndira saidithia mabomu mau eherete mashine guthitake ogwo muradi tuko nyuma na tunaushikilia bam to bam nie ndiratetera mai wana mudi liwa rera ni tukagira thaa kenda cio tuku ni muira tuthie tukare raini niguo tuone mai ogwo twatiga ciana nyumba twahingura atina atongoria woi twahingira twaima tiga ni Ngai umagitagira no tukore kugeretwo ngero